پیشانگها دستین اکسپو که مسترین پیشانگها باکوری اوروپای دواره آلاو و برنامه آیتی ده یانجی تکنولوژیا زانیاریان لهولا سرکه یا گلوبن لاستوکولم پایتخت سوئد دارد که نزیکەی 8 کۆمپانیای پیشاندەر لە 100 مارکەی جیهانی لە بواری سۆفتوەر و هاردوەر نوێترین بەرهەمەکانی خۆیان پێشکەش دەکەن. 900 پسپۆڕی آیتی واتە تێکنۆلۆژی زانیاری لەم پێشانگایە هەن. کاریان زانیاریدانە سەبارەت بەو کەرەسە و دام و دەستگا ئەلکترۆنیانەی کە لە پێشانگاکەدا هەن. ڕابێژکردن لەسەر تێکنۆلۆژی و بەگشتی پرسیاری پەیوەندیدار بە کامپیۆتەر و دام و دەستگای ئەلکترۆنی نێوماڵان لە چوارچێوەی کاری ئەوەندایە. نزیکەی 10,000 کەس سەردانی پێشانگای داستین ئێکسپۆ دەکەن. د پیشانگه نوساده زانا و پسپورین آیتی و کسین ساده ین وکمه روبروی هفتین و گوتوبیجا چارین آیتی دکن نونرین کمپانیان هفت بینن و گریبستان واجد کن. یەکێک لەو کەرەستە نوێیانەی کە پێشکەشکرا ڕاوتەرێکی نوێ لە کۆمپانیای لینکسیس بوو کە زۆر لە مۆدێلی پێشووتری باشترە. ڕاوتەر خۆی کەرەسەیەکی ئەلکترۆنیە و لە ڕێگای کابل و وایرلێسەوە دەتوانێت زانیاری لە جێگایەکی دەستنیشان کراوەوە وەرگرێ و هەمان زانیاریش دابەش بکات. Välkomna till Linksys, till Linksys Monter. Jag kommer presentera en ny کمپانیا لینکسیس راوترێکی تازە بناوێ WRT 1900 داخستیە بازارێ دوی راوتەریدا تەکنۆلۆژیا AC هەیە ئەvە نوترین تەکنۆلۆژیایە لێ سەرانسەری جیهانێ گروپên جورەجۆر دikarin بەرنامەیان ئامادە بکەن و ez û tu jî wan بەرنامەیان dabezînin ser vê rawterê ji bo amancên curebcor bikarbînin. وەک نمونە باسên Stockholm vê rawterê pir bikardînin ji bo wergirtin û nardina zanyariyan. Ev dezgeha dibe navenda wergirtina signal û data, ev e internetê ji cihekî destnîşankirî bi awayê wireless werdigire û li hindir basê belav dike, tevî ku bas bi rê ve diçe. Kesên amatör hene li derên curecûrên cîhanê bernameyên radyo amade dikin, dişînine ser rawter û li seranserî cîhanê diweşînin. Mirov dikare vî dezgehî li mal jî bikarbîne. Çar antênên wî hene, ew jî dihêlin ku signal baştir be. û li pişta wî jî çar cihên interneta bi kabil hene. USB 2, USB 3 jî têde hene û cihê gerêdana harddisk jî heye. Ku mirov li kîjan aliyê cîhanê ve dikare bigihêje zanyarî û data ya dihindir wê hordîskê de. لەو پێشانگایەدا کۆمپانیای LG تازەترین مۆدێلی تەلەڤیزیۆنی خۆیان پیشاندا. روژا ایرو مرود گلک مالان داد کاره اف جهازی هانه ببینه آیپد، آیفون و گلک تلفون اندنه زیرک. لیتم جی خبات لدیجی گمار دیجی آوه و دیجی شکستنه یم. و کمپانیا که من حالوه درینه تشتک آماده کریه که هم جبو آیپدان چید بیش بو آیفونان و تلفون اندنه زیرک دیجی آوه ده پارزه و که هون دبینن الوه داره اف آیپد ها اتکانه تکوه ناو آوه و درکوه بی که تشتک بی دیجی برفه، دیجی بارانه و دیجی شکستنه اگر دست مرو بکوی جی تشتک پی نایم. لی تشتکی دینی گرینگی دوی پارستن هانده هی او جی او که پشتی که مرا پاراست پیویست نا که مرو جی درخه و جنوا آیپاد خواه یان تلفون خواب کار بینه. حاضری وی کرنه که تاوی که دیجی آوه جی لی دنگ به آوه کی زلال درد کوه او دگمه هانه که به هر جهازک بکارتین او دگمانه دوی قالک هانده جی آماده کرنه که والی به پیویست نکه ده وقت بکار آنینه ده مروج قالک ویب درخه.
لە جیهانی تکنۆلۆژی ئایتیدا ڕۆژ بە ڕۆژ کەرەسەی وایرلێس زیاتر دەبن و کابل ڕۆڵی نامێنێت. تکنیکی پەیوەندی وایرلێس دەتوانێت لە ڕێگای وایفای یان بلوتوس و یان هەندێک ڕێگای دیکەوە بێت. ئەگەر مرۆ تەماشای vê پرینتەرێ بکە یان ژی ئەم هەنێک ژێر دەبێژێن تابعە دو جۆرە کاغاز دەرباسێ دەبن کاغازێ نورمال ئاچار و کاغازێ ji bo resman. Gelek fonksiyon de vê tabعê de yan di vê prînterê de hene ku karê meranî rojane di malê de asan dikin. Eger mirov bixwaze tiştekî dokumentekî belgeyekî tiştekî skan bike, mirov dikare yekser ji vê derê bişîne mailê pêwîst nake mirov têxî ser USB-yekê yan tiştekî din. Cihê USB tê de heye wek me gotî gelek fonksiyonê din tê de hene û bê şîrêt biriya Wi-Fi mirov dikare bikarbîne. Eger ji bo iPhone bê berê di iPhone da apa wê hazir e mirokanê yekser resman ji iPhone xwe bişîne ji tabعê re eger ji bo Samsung û Android û telefonên zîrekê din be mirokanê apa wê hazir heye mirokare daxê cem xwe ji telefona xwe resmê mirod xwazê hilbijêre û yekser jî bişîne anha ez çend risman ji vê re bişînim de ji bo ku li wî serî derkevin avanha آنها من البندینه و رسم درکبیم. پرینتەری 3D لە نوێترین تکنۆلۆژیەکانە و لە بازاریش دەست دەکەوێت. ئەمنها لە پێش پرینتەرێکێنە ژێر دەبێژن پرینتەرێ 3D یعنی سێ ئالی. ئەv پرینتەرە بەرینها هەنێک جۆرە پرینتەر هەبوون مەرا دکاری بوو پارچاک تەخت یان هەسن یان پلاستیک تێخستە ناو و تشتێک شکلێک لەسەر کۆمپیوتەر چێکرا ش کۆمپیوتەرە بگۆتە ژمرە vêjê derxe. Bes taybetmendiya va printeran ew e ku tu wê forma hane tu dixwazî hindir kompîter diçêtkî dikanî yekser girêdî wê yan jî têxî ser USB-yekê winî girêdî wê lê diriya van xertûman re maddeya plastîk tê û ew forma hane tu dixwazî ji te re çê dike ev e nimuneyeke ji wa forman dest mide ev e nimuneyeke dine bi dehan nimune li van deran hene tu dikarî bixwe helbijêrî coreyê plastîk rengê plastîk û ew madeya hene ku plastîk xwe jê çêt bê plastîkê xurt bê yan ê nerim bê tu bixwe dikarî hilbijêrî û girêdî vê printerê. Teknolojiya IT bilez pêşve diçe û zû digihêje bazarên cîhanê. Lê hebûna cihê kombûnê, cihê gotûbêjê û wergirtina zanyariyên taze ji pisporan ji amancên pêşengehên wisan e. Ji alîkîndin ve berhemên ku di pêşengeha da têne firotin gelek caran nirxê wê ji ê bazarê erzantir e.